تاس جناب مہراج پوری برات رف رف سوزن برات محمد وآل محمد صلوات پنہ پنہ صحت سلامتی خاطر پڑا بیاکھ اکھ بلند صلوات تاس جناب مہراج پورید برات رف رف سوزن برات حضرت موسیٰ تو رستے کھوت زن تو رستے کیا شد پڑھا بر محمد و آل محمد صلوات گۄڈنیُک چھُ ترٛاوُن أکسٕے دبس منٛز دوٚیمِس چھِ دِنۍ دب اوس حضرت موسیٰ تو رستے صاحب کلامن نعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ات مضمون موسیٰ مز بیان کورمت یہ یہندی کمال کہ ات نعتس مز انمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن ذکر تہ ات مز انمت ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام سن یم سات معراج کور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سن خاطر آئی سجائیت رف رف تو براق آئی ان سجائیت آئی ات برس اس حضرت موسیٰ علیہ السلام تورس کھسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن خاطر آئی سجائیت ان براق تو رف رف اما حضرت موسیٰ پہ تورس کھسن پیدل تو نن وور اکھ صلوات مبارک زبان حضرت موسیٰ تو رستے کھوت زن دبز دی تو رستے
tırayıf nida. Cenab-ı Musa Cenab-ı Musa zayıf hakla nalet hakla nalet salavat Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve Dabdit منزای مقدسا یه چوادی Cenab-ı Musa nida gavnida Vani sari fakla nalet fakla mukadasa yichawadi mukadasa Gordnikiz barek hastasımız vanani sahibi kalam Cenab-ı Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünni bapat ayanını bıraktı raf limay sacağı Kâzi Cenab-ı Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşı mehrac karun At baras vanan Cenab-ı Musa aleyhisselam ve sellem asağın nida Yeri tuğras osuz kasın Fakla nalik panın karban kar Neber içe vadiye mukaddasa içe paktı paki zemin Tawai osus nan waru dostura turas kaso Tawai os patu Cenab-ı Musa aleyhisselam ve sellem ahturas khasan nan vor. Korser Allah nivala Hazratan saraf razan Hazratan saraf
اللہ کرنا یہ پرن قبول حضرت زہرا کرنا یہ سون قبول سرفرازن قرسر آلن والا سرفرازن حضرت حضرت قدم زن اتھ پٲٹھۍ کِنۍ دِل زِدان نالین سان سپون عرشس کند قدم زن نالین سان سپون عرشس قدم شفیع جی خانہ نوبت خانہ امامت حاضرین ہند خانہ کر دین دنیا بجات آباد حاضرین ہند خانہ کر دین دنیا بجات آباد یا شفیع جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیچی جناب امیر المومنین علیہ السلام والسلام سوان دین و دنیا یہ مشکلات کر آسان دین و دنیا یہ مشکلات کر آسان یا شفیع جی پتر مول امام حسین علیہ السلام والسلام حاضرین پتر مول پرخ پتر مول استا پتر صاحب حال پتر ماج تھا پتر صاحب حال یا شفیع جی بیماری کربلا چوری امام زین العابدین علیہ السلام والسلام ہسپتال پرخ بیمارس بخش خدا شفیع جی چادہ معصوم پاک علیہ السلام والسلام صدس مز کامیاب ایرانک دشمن کا رخ نیست نابود ایرانک دشمن کا رخ نیست نابود خبر معظم آیت اللہ سید علی خان نئی تھون بصحی سلامت اسکر عمر طولانی عطا دشمن کا رخ نیست نابود امریکہ کرن نیست نابود اسرائیل کرن نیست نابود یم ایمان حامی تم کرک نیست نابود خدا شفیع جی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یم قومک جوان رشک از آفات بلیا یم قومک جوان رشک از آفات بلیا سون امام کرن سانیت ظہور اور محمد و آل محمد صلوات ونیو ونی دات برخاز سبدی دیشت نور حق منجلی دیشت نور حق منجلی
ساری حضرت طور عرشی حضرت طور دشت نور حق منجلی دشت نور حق منجلی حضرت طور عرشی حضرت موسیٰ کے زر جناب موسیٰ موسیٰ کے زر موسیٰ کے زر جناب موسیٰ کے موسیٰ کے زر موسیٰ کے زر جناب موسیٰ موسیٰ کے زر جناب موسیٰ کے زر بے ہوشی دشت گاون موسیٰ کے زر جناب موسیٰ کے زر بے ہوشی دشت یل ترٲیِتھ ؤنۍزیو یہِ عمران موسیٰ یہِ عمران بوزُم زِ عمرِ سایہِ موسیٰ
صل على محمد وآل محمد عمر سای موسی کران سوری ونیو بار زبان کران یہوی آرزو حضرت میں امتن ساتھ گارے بختی میں یارے بختی میں امتن سوچ بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل حضرت میں امتن سوچ یود ویزان موسیٰ یود ویزان یود ویزان موسیٰ یود ویزان نیل مصر سپن اوبرو نیل مصر یود ویزان موسیٰ یود ویزان نیل مصر سپن اوبرو نیل مصر سپن
عبور مرور اوبرو حضرت سن عبور مرور زہرا کرنا یہ قبول آمین بے پرو موزکن بے شک ذکر قرآن یلی بیعت بار دست خیر الانام خیر یل ترویس ونزی یج بیزا لبن تایت یاد حضرت زہرا کرنا یہ پرن قبول دوانی صاحب کلام یل جناب موسیٰ علیہ السلام تو وسلام پنہ امتو ون ہسا وشون تھی کس چھو کلام کران یہ نور وشون نہایت مختصری نشست ون تو زانان یہ صاحب کلام ونان یس جناب موسیٰ علیہ السلام تو وسلام کت کران سہ نور تم نور ست پہ نفر دزت جناب موسیٰ علیہ السلام تو وسلام گو بے ہوش صاحب کلام ونان واتن یمان سران فکر کلام کرز کیا کلام سوری مولا سن لول پرتوا سوس شاہ سند نور زہرا کرنا یہ قبول شفیع علی اکبر علیہ السلام تو وسلام یم قومک جوان رچک آز آفت بلیا جوان رچک آز آفت بلیا شفیع خانہ نبوت خانہ امامت حاضرین خان کر دین و دنیا بجات آباد اچھی ونکس مشکل خدایا شفیع چارہ موسم پاک علیہ السلام تو وسلام اسلامس کر فتح تو نصرت عطا اسلامک دشمن کرک نیست نابود ایرانک دشمن کرک نیست نابود اگر معظم آیت اللہ سید علی خان نائی صبن دشمن کرک نیست نابود محمد و علی محمد اخ صلوات
پرت پیغمبرس پرت وسیس پرت اوسیاس ابو بکر جناب امیر المؤمنین علیہ السلام وسلام یس یم سات آلو اوسس دیوان تس ابو بکر جناب امیر المؤمنین علیہ السلام وسلام اما امسی تش گرائے کر مرگن بنیو چاند فاطمہ ونیو سوری حسرت ون کیا